Ebusia first abriya minimo kase etututu bi ama no so ewo Agbogbloshie bebi a G𝒗nshǒts tonfo adetonfo eti a wo eton wo ade na ninya ahyase enese mbeka ya Accra Regional Minister Shedumede bi asese wo pese wonte Accra ho na Accra enye krabehye nti eno nti no aduadefo bebre na wo ewo kwan ho no wo ye na dwens wo be yi wo ne efi kwan na de se wo mewura market ahodo no na kwan ahodo a eda adwan mu no emu etimi abie adawa se na be ya wo mo so eba adwan so beta de wo metimi wo betimi ahenha wo na wo metimi afemu ede akọ na ene da wo hye se ye Agbogbloshie onion sellers wo mo moto G𝒗nshǒts ewo no wo be relocate wo mo ede akopie mu ewo G𝒗nshǒts enu ewo amansamai ento aso so na ebusuafo den wo de ebeto dwan so wo relocate wo de akosa abia no so enkane no wo mo agitume onion dwadefo no wo mo gitume nanso ekobiechi no wo mo no enya tese wenchi bia no wo mo so wo mo ntia sebem no wo mo entu emfiri Agbogbloshie ho enko G𝒗nshǒts ho a ya relocate wo mo ede akọ na no na ema minister no regional minister no ede tu just kwan biara so no 1st July yi wo be yi wo mo afi ho amadese no krant na banya di won hyehyeye akote G𝒗nshǒts market no ano amebiem so mo sika esombo 500 Ghana cedis 500,000 Ghana cedis say eno no wo mo efanye wo mo transportation fares wo mo de relocate ede efri Agbogbloshie Accra ha ede akọ G𝒗nshǒts na eda no aso wo mo ekopam wo mo ede fe no na aye kasakasa ewo G𝒗nshǒts adetonfo no entem any police for amase sabram no mo kasa military so akopiem wo a wo mo so atututu to disperse crowd a wo mo akreti ewo kasakasa ya ekoso ewo no na bitafo emu ayehu na se na ekeka connect say recently so soldier ni police for ka bom ko adura won sensem na say abring to fofo esu Accra na ama ankofo fofo no amanfo do na de mani akọ sem no ewo pa na yebo video yi emra no ene yesaka ede fi ho ye ba ye bedi nkomo ewo chire According to a reporter no on field what they ensem no eba abonten watch that edwadifo no G𝒗nshǒts edwadifo no ene ebiem nso no scrap dealers a wo mo ewo Agbogbloshie kwan no wo mo hyase hye tie ewo kwantepo no eso no so mu hu sa police for eba no wo mo hyase etutu ebobo ede ebo mo no enen ma fire squad tutu na yetete no etimi eba so no nti military no eba ho as reinforcement o mbema nipa no abohu no teso matimi de jai demonstration no wo mo na say relocation na regional minister no ahyese emra so no matimi ediso ede akona ebusuafo se na ensem no esifate no eni yenyan ensem keka no adoso ne ebufo wo wiem de dada na ensem mi se sa eba abonte no amanfo no ka se ebeya aban na nampo regional minister na wono na or relocate G𝒗nshǒts adetonfo one very very skeptical about the way I all handle nyamanya sadia oye na bi etimi piefi wenmu ede ba na ekoka de esipe de dada ewo ejira sechodumase wono ma na ese asem no na akwa asem sebe na ese asem fofokra ewo oman mu nti na ese won ntu omo bo ase asoja fo makopi mu police fo makopi mu nia enya botre in handling of the crowd ene biem so yewa akade wodo bebre a yetimi ede specific crowd at say demonstration crowd nti wo mu use the other means than so mo fire live bullet because of they see ewo ejira suche odumasi wono nti say they see no enkofo call for peace and order na ni nyam no se na nyama esifa no edi ni edi ensem no eji at say eje bia no ho update nya de be so mo eti mo mo dia na mo mfa mo video no ento na mo hwe na ene de di kan wo hwe too much G𝒗nshǒts wa subscribe na ebiem so no wa share video way on all the social media platforms. Follow G𝒗nshǒts on Instagram, Twitter, so at @G𝒗nshǒts_, Facebook, G𝒗nshǒts. Mo so for when you abana na ama obusam na mdia man boy adi abromo na me aduma ibedi ehia ebiem makram bye bye.